Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Nakling jongka HYC Southwest Kasel District. Ni penpau kacing sokomen kapa sikadai buat kacing ai kubreiru na utaka sorkar jala jungi kapau kacing lam jong kontrak sama kapal pernah hagini si ban few dat ya ka snaps in college makurwan kum ka community college ane kata ka people's college lengba u sambut menteri jong sorkar jala jungi ba preston tamsam kendiat abang bisa ya ka snaps in college kelak dai hi siapan yo kum ka community college namar yo ihi ba kaditang kanihi college po kamakurwat ba hapo juga district hi berkoi ka ba ai jing screen namta ki samla pulih ki baju pas mana usnam ya ka HSSC examination but kani ka jinga don tangkoi college po kamakurwat kalak wanra ka jinga skade namta ki khana samla bat ki khana pulih ka dong thani berkoi ada po district hi berkoi but kalau tak sih kadai ya ka tak jinglong ka jingman lani ya kata quality of education nam tak kena pulih apa ka district but kunjuro ya kata ka equality of education lani kata ka jingabit apiang lang ka pulih ka puthi nam tak kena pulih bagi sama jongka dong ka than hi brok koi shu ngirapan yo ihi lagi jengkeman ngirapan lapi ba bona kina pulih apa kacala jungi berkoi berkunjung apa Southwest Kasel District jungi ngirapan banyak ko person nak siswa kiwan nakalongi kepaduk kepasuk ke ba kimlapan kodbor si ban pai khamat sekiwi ki college ki ba khampa lapan om nam tam penting yang ke sing pulih ke jongki te kai ka ba khami ma kalong ba kani kacing don tak woi ka college po mengkeluar kan ra ajing ai si kadai gitu kena pulih ke baduk masuk an penting kacing pulih ke jongki pat kani ke jingnya ke bakang lat iki si kan alam sekolah ti ke bapak lah kung kuduk sa drugs ke bokon rei pa ni forum ta hanrei kani kacing pernah jong ka sorkar jala kacing kalau kacing kemen ke bakrau nam ta ka district hi jongi berkoi awal itu kiba kena pulih kiba wana kulungi muksam kepada duk masuk hanrei kani kacing pernah jong ka sorkar jala kacing kalau kacing kemen ke bakrau nam taka district hi jongi berkoi awal itu kiba kena pulih kiba wana kulungi muksam kepada duk masuk lembah kani kacing pernah jong ka sorkar ngai scam kanong kacing kemen nam ta jungiru makin nangla anang pen susu ya ka jing pulih ke jongki ya ka jing thmu ke jongki napta ka wei sak kardan ke bakham saning susu ko ma omne ba bona gikna pulih jongka dongka thain ke jongi sama pulih jongka dongka thain ke jongi kiwan kolongi kalong sam ke baduk te kani kalong koi ni kecil ke ban khangla napta ke jongki bakin penting sakmat haki kerdan pulih bakam seneng haki lain baper tikani kacing kala ban wanra kacing yalam baklah kacing imujuki haki wik kam sniu kumbang la ban rap mane ba kum kenuksa hak bai di drop ubalong katmai jong kacing sniu sembut menteri jong ka sorkar jala jungi tai ba presiden tangsong memasukan kisi berang sidap ya ka snaps in college kum ka community college ni kum ka people's college kanong kacing kemen ko kraw pakan pen kemen kham tam itu sama pulih juga dong than jungi ba ka district ki berkoi bakinang yo ekalan bakinang beteng susu kacing pulih ke jungi lani kacing temu jungi hak bedi berkat pulih ke putih sekir kerdan ke bakam shaneng namar kata kumbang yo ilong ba ki media nambah ki sing barang sidap
ya kajing penpena juga sorkar jala kajungi namba usembut menteri jungi ba Preston Tensang ba kin sapen penaru da ka notification ingit skamru ba ka tuka jingkran ba ka jingkular nang ba juga tuka singi nang bagi press pergi media bat nang bagi hong jing sawa kan nom longra tang dak tian nani tang dak itu kita hong jing sawang nani tang dak itu di press ki media nang ba juga tuka puar andre ni kwa hi ba ingit skamki ba ka sorkar jala jungi kan sa penpenahi kamploy dalam bahkan notification kan nom kajing scam susu na benda ka district jungi barokoi bang yo ya ka community college ani ban itu no ya ka snaps im college kum ka people's college ne ka community college kum ba depan bana ada sambut menteri jung sorkar jala jungi nom ba ju pasni. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.